Menteri Ketenat Ilakai ke Jela ubak bantai dor lengdo kesengi balang jeng ketoyo ulapan bena bagi sorkar Jela rengkat bat ke Meghalaya State Olympic Association. Kin sepenlong ya ke Meghalaya Games hajar kat kendai hajar arpo kaban ne sansngi kum kejimpen kreak jong ke Jela bansai gi klor Ilakai syaka National Games kaban salong hakene ke Jela hakasnam hajar arpo ar. Uniu Menteri Sorkar ulapan benai kini hadin kejingalang bag Organizing Committee jong ke Meghalaya Games hajar kat kendai hajar arpo. Kebelalong haka conference room jong ke main secretariat kebelawan isim benta de ke director Ketenat Sports bag Youth Affairs ikong WAM booth kinong ngelam ke Meghalaya State Olympic Association bat kiwe-kiwe. Katkum kejingong jong u kini kelumpung ngele akai Meghalaya Games hajar kat kendai hajar arpo kan long nadu ka khatnyo terik benai rempang bat kan kot hak arpui terik mentah yu benai. Bat ka jingmang pisa nak benta kini kelumpung kalong nyo pholak tengka. Menteri ulapan tip bahkan kelumpung ngele akai kindan khatsau teli gejat jengele akai ke ban sepen ngele akai bat hajar kendai sepangut kinong ngele akai na keleng ki distrik ke Jela Meghalaya kin sawan bani sim benta. Uitho begini ke jingele akai ki kinthop ya ke jinge siat khnam ke badminton ke basketball ke jinge kura ke billiards bat snooker ke judo karate ke shooting ke jing ya jingi ke table tennis ke taekwondo ke wushu bat kiwe-kiwe. Bat ikini kejingil akai an penlong haka mini stadium jong St Anthony's Higher Secondary School Shillong ka Jawaharlal Nehru Sports Complex Polo ka Tirot Singh Indoor Stadium ka Shillong Club ka Nong Thamai Sports and Cultural Club ka Laban Sports Club Indoor Stadium ka Assam Regimental Center bat ha Crinoline Swimming Pool. Uniu Menteri Sorkar ulong bak kejing temu ban penlong yang kini lumpung kalong ban pen KM biang ya ke Meghalaya Games ke bala sange amenta lakum bakat laisnem. Uang bag sorkar Jela bat ke Meghalaya State Olympic Association ke Lashim Kia ban penlong ya kini kelumpung ngele akai kum kesenjam ban ai kerensa ni kisamla ngele akai ke Jela. Bagin pen i lagi jong disap ngele akai badru bag ke Jela kan la ban pen kre LAD ha ke ban sei ki klor ngele akai syaka National Games ke ban salong ha ke Jela ha ke senam hajar arpuar. Pi gani gadi ke ke ba hadin deki postnam ngan ong no. Ngasarai dam bakla hadin shi postnam hadin khalai senam. Ngiyok ban pelong biang igani Meghalaya Game. Kejing pelong igani gadai ba ka government ka ngudon kam hadu katata. Ringkat ba ka MSOE. Nomor ba ngidon kejing temu ke babha. Na ka benta ban kiu ka sport support ka Jela ka jongi. Mdai tang football yong giwe we discipline ru. Tedai na ta kadaw kani gadai ka wei na ka benta bangin yo i ya ka sap ka phong ba ki khon samla jongi kidan. Kalong ba pelilat pelenti ki. Kata gadai kejing temu ka ba khmat bat aka juk poru kani kejing pelong jongi kani kalong si benta nak benta kumno kejing sedang bangin yo i ya ki khna jongi ki badan sap bangin yo ban select nak kani ka Meghalaya Game khnang bangin yo ban prepare nak benta ka national game kata ka wei bat aka juk poru ladangi pelong mi kini ki jingile ka ngoi pi kan wanra ya kejing ye trailang ka closeness hapreng ka state government bat ka Meghalaya State Olympic Association nomor kadi a part of the government association. Dai na taga daw ngisngo bangidon kam ban pelong igani kinwan ra si sya ban kentiu ke sport support ke Jela jongi. Kata ka dai ke jing temu ke jongi, umdai bangi pelong ba tang bala pelong bat ngida le ba ngida syong ngida perkhat ba ngida plan ba ngin yu ikan ladangi pelong ikani ke Meghalaya Game menta hangnu gidon ke jing duna jongi. Ki nong peniat ki long no sports association. Ki volunteers jongi ki long kumno ke government bat ke MSA ke ai ke jingi trailang ke di ngi kwa ban i ba kata ka kebadan kami ke long bangin kentiu sya ke sport support Jela jongi dai na ta kadaw ngi seshim khia hari jing sya kani kala di bangin pelong ham last year jing sya December tama dan ki problem nak atu kan ne ki bangi haban ra no sya menta ban pelong ya kani ka Meghalaya Game